wanyomile wamba pale analengole nyombisha lunya moyo li anawatetela che la mulomba la tifloa ne waka kongaka image lambo sa imata parce que arambuche wa salami le kombia paka bija seka kunyangaka keneka ho mamisala mais la monyo tedite nakala koshi vision kana idée wa dimisala émission wa soutenir Sankuru province Kasso à partir wa émission wa ononali Helena dimi Helena haweye mais ko ba ko da tete tambara meni pakato wa mombite ne para dimi kimanyono onona kai mala loja konde nomba an wa papa ya so che wa mbucha so che dabo mbukimanya mendoko to ko kimanya mbasha milo sakali atetela cheveli la Angleterre surtout association wa la roue wande waka kongola falanga yao $1000 kovombelemi da dimi ba accompagner l'hôpital kama mosa image on di menyato dite akambwa salami hawa sali la sentiment koneka na la concurrence mais eko sambi bato chokola koto sambi bato chakoto engole tena kande kama mosa image on da dimi menyato ohaka matate parce que do itie mungaka litate lokande kama mote atefleko mbelemi information akwa ya bu émission ya bu l'école a difficulté da sala olemulota kona pumbaka mungala micro pumbaka mungala caméra katemi anawa tetela che lambo kawo ya image on la diminyenya lamo akamatate ndo ide ne waka tombe malende atetela welelo Angleterre lisangala atetela wita one la roue mbaka salida dimi epenge fofana ke ero keno sambi ambo mbisha wolo ndo la courage kadimi sale émission pour la couleur auto tiala ngwa to te akambo Sankuru auto tiala atende ko na Sankuru la ne bwa kambo weswe le kunda kata mi dimite nyende wakamachu wakama sale akambo wa Hélène nyame nyoye le wakateketa Helena lotetela para nyuko prenemi le konja forcer le kotetela para mbio teketami dimi hambo dila tetela dimi lo dila Kishasa dimi lo tu la Goma mais lambo ya shala dimi teketa menye kombo kone le koteketa la yeme kakatano mais keneke lo homba toki manye ndo dimi la wole ko la courage dimi te la yonga la to parce que anange mi weke fula we menda ohele ona ngeso enondele otetela ke mafumbe ndeko journaliste le ngombende la putu mais kene cheka concerne Sankuru ndetombolaka we menda nga twalo RDC monde mama présidente comme mama Pauline Richard Apangi la Milouze atetela tie wanele lo humbawa kimanye penge fufana numéro ya mionjo mais di bombaka monga la caméra kamidi mais pombaka monga la micro ka monga la courage ka onya chiwa mosa kangi invité la au salolem we mendaka nga information ki docteur Mukanga la ka salé effort che wambo kimanye atombede la président ka akuchumembele Viki Oanga tako accompagner polo de l'hôpital di polo ndo suega ikone le shilomoti oshi kitara ahome owe na nyulo image mais lo kene sambambo eta mais di kumungala caméra parce que l'école auto ko wakamele jagomer ayo yambalo tuta o saoul mais pas mungala caméra kamidi mais kata midi mite lo otetela che wala nga kimanyami lele lo kongwami nakaye lengolongelo yenyu deselere ndoko ngokimokele kapa ngokolo na micro auto tiela onga la onga lo bakimanyami nino kamito kingo parce que na we mi la caméra kamidi mais ni quoi midi mais là au salole otetela tie we la posa kateketa kanga we kolengo la sungu ta o sala kanga lo téléphone ko atosha ide wele la ye le province Kasso et lo bo akambowe swe bo akambowe kunda dimi onanyu lambo ya danno chotie génération nye toki manyane o wa moto sa gouverneur ka jeune garçon auto tia onje lo kongande o kimanya tochika akambo wategeta ko tetegeta o akona akambowele ngela mbovo enoni kenoni
konye kona ngone otoasa le miracle lo 6 mois kana lo inane kama motadimite espace à nous vone oto tiela sata atende ko tetela pana nga mote naza moko ya bana sankuru oyo azo représenter baketela nyonso nayoka quand même soni te koloba dialecte nanga lelo ozo représenter bana sankuru ça dit là ne aya représentant wana watetela tie welela Londres welelo Angleterre elo kene tambo ya lane anjo salana atoye lo fete tambo ya ndono wanu tambo ya ndono ashi engo akona ko yesulane mbalangami wenja représenter le ana chewa sankuru wayo koyela international kangala ne la Kinshasa kangala Katako kangala Lusambo kangala Chumbe kangala Wembona peut-être ka o saka Fofana la ne hatoye ko waka ya chidone hatoye lu fete ile koko ya delo yaka shaona angeso le la pa Hélène là so ana angeso lo sanganyala tetela walo Londres la rue bakawa délégué di mila maser di mila komba mila ko he komba mi Patrice Osomba Njeka puisque Patrice était qui fou là. Ouais, Patrice Lumumba, Patrice Boye, mais yo Patrice Osomba Njeka. Ka solo ye wo hanjo représenter ana angeso lo sanganyala tetela wala Londres da njokimo ye maya enveloppe ya kibo yakawa kane koseso Hélène lili la pa. Ok, et là, c'est d'abord pour remercier Bandeko Nabiso président Kassende, na ba membre na Nyonso. Peut-être que c'est bilingue. Ouais. Ana angeso che walo la ru a tetela kina wanwele le kandole leka. Kene ka homba mbate ele tonge kame. Toyeli exemple wa président Kassendo Dimba la nangesa kinache et pas seulement pas ka wanewele ngo detale ka anga shoshwa me wanewele ane Kinshasa lo wa province to ke koseso kanji d'ici là nyaye na wa image wa kinde pa ke lande peut-être wa hate kata soso a mochi peut-être wa teni pa ka kona ke lande mais là ma yo na pa ke lande hatolon bidone pa ka utokene kele lande mais mbeyaka assistance eko yifula celui de $1 100 personnes oui mais pas seulement pas de problème ka kuta mais wa occasion ikina woka munga wembiaka munga bala mutu ebu la possibilité mais eko la facilité da to konyale ato akina wanuka munga la posa ka to kimaka kimania koseso kimania onaso kimania okanaso. C'est tout ce que nous demandons. Les anangeso akina veulent quand même la pouvoir pour qui la to konyale ato akina da aide ka shombe ya kimania onangeso pas seulement pas ka votonja di kutamalo di bengada kiwo mais male ato akina buku kila mboka kanji et pas seulement pas kala atela ato che wanoku ekolo ikina che buku kila mboka kanji do di kamboda koseso Hélène. Maman, 10 000 années, l'école journaliste est là, à Kinshasa, on a mis l'autre était là. L'école au Congo qui honorable et exactement. Mais au lieu moi salami, quoi tenir en angeso, là que Kimania, maman moula l'année, danjo ya musalo parce que vous école loin. Donc, quel est on a angeso, botomi wa imadi kuta, d'avombo, Kimania. L'école journaliste, on est qu'on a un sonda comme caméraman, papa, bayo sa oteketa, dans des toutes, attaque Tony, mais collé des vidéos qu'on a d'autres Tony Hollande, voyez sur l'hôpital. Mais on va au moins gagner na, d'aoué maman Kande, bilandelo l'hôpital. Oteketa est tout, aïe Kimania, dans motivé à tout. Donc l'état vérité là c'est que nous ngani wa traité wa le chichato ya munusala lani et moi qu'on a kalombe le on a traité la tche kana otula yo ya na image da
voni kimania ngamo chepegeta le papa Kao Lusaka Fofana. Bon, maman. Dimilo ye anjo représenter. Ana angeso wanwe Lusanganyala tetela la Londres. Laso wakoke koko ya dilo yake Helen. De mon akawa shakanji fula. Laso mbakawa sangana la ana angeso akina wa tetela wile leli kando lelika. Bakawate uhua, bakawate mitini kadikuta, uhua ku akimania kose, kimania ona, kimania ukana. Dongo yemi, uhanja représenter. Là, c'est quoi? Lusanganyala tetela, la Londres. Et comme la roue, président Kakiweko, M. Kassendo Limba, la vice-président, Papa Baba, bakawa délégué. Et le koko ya delo yaka ok. Là, son beau temps de tourner au roi, le chica, il est maïki maniero, kakimo. Nous votions à la tête la tché, ou à nous les membres, yalo, la roue, nous à nous habou membres, à Sikawa Kina, à Équateur ou à Nigérian, vraiment à tout, Ndjeketien, Bakawa Sangana, donné, Totome, Kinyali Koutanye, Leye. Do voce wakati done tanyu jalanya watatika onalanya unya shungu samba ukimania dande kalangana aso itinika dikuta akawatome ale Fofana mbe akambada ambe ya combien. Bon, en tout cas, merci pendant baketela pour bazar na Londres. Na zolo bana lingala pona kitela un monde toujours sangisa pona ko servir pe bato mususu. To se retrouver à un hôpital à travers ande kona biso ya mwasi. Na musala o to salaka nde ba poninga na ya a. Mango na simbi toye ko sombela ngo bilamba te. Toye ko somba lupangu te. Neza cotisation ya bande kona biso. Pona komona pasi. Yango azoloba pena ba papa na biso ba politicien oyo bazalaka na Sankuru bokendaka ba voter bino mais mwana mwasi ya wuti Sankuru aye na balinière mais awa ezosenga lisungi o amoni keno azana makoki peut-être ya ko déplacer o amoni kayebani na moto songolo nde tozosenga biso tolobi keno bokeseni ya radio na télévision nde yango toye ko aider batapoto ango batindi to batindi te nazo tanga mbongo o batindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nazako bandi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yo mutu komona image oyo okanga mutema te toye kotika $1000 cotisation ya bato baza na Londres mbongo apasi bakotindela meme ye po aza yaya o atini mbongo azaleki o azosangisa batetela mpona pasi tolingana ezaleki na ye bongo bino bato bovotama na Sankuru boza na mapango na Kinshasa bongo Bani. Kawa Lusaka, Ram Chani, Anela Lombe, Nambo Tata Kanjika, Kimi, Onao, Laka Lele, Ufuambombo Kalo da Kimi, Leoto Che, Laka Kimanie, Kominia Kanga, Enfraga Kinde, Kone Onaso, Ukanaso, Poseso, Membosa Solisio Kalosen, Ose. Lusaka samba kaoya lodi hoda katonjo oto samba aleke fida Lusaka la mamba lambena ditinye ko na ndika Lusaka oza na makila Patrice Emery Lumumba tango moni oza ki na ndako mena oto sala kalelo bato batindi $1000 pona kosunga mwana na Lusaka heyama la nalengo apa minda nalengo matunda nami ndako semi ndo nondo dami Lusaka la mamba lo keneka monyo sala ndo kanga nyama kina nondo dami dikina wamba pa mama wanyangele na washelena anango elena
nyombo keketi nyoki manione ngenyu onanyo kananyo Elena kelo kedimena lo sakale ototie lo souci di kambone dande saladi kamune de Elena mboka dimena lo sakala mamba atotie wano tome cotisation lo tewa ke Elena lamboka lo ya lo sako tolo tokene kotundishande zambe wa kaloya lewa na waka kanye Elena tonyoheke Elena kele Elena okedimena eko dando le zambida yo tota témoigner kalo oja otondo lo saka wana otomi falanga anaye akosei wanetie o soutenir di kambuda ke Elena welelo laru otochi Elena ohombate pomba ke Elena mbosaka anga okanga wande mbika lodi kambone ana lengola munyo kalo ya lo sakala mamba tuno kalola ke kongo kaanga le otokina lushilo kina dasho cha oja so cha tondola mbokalo ya lo sakala mamba lo totie kutu lambo kima Elena dande njala lo seno lushilelo la munyo kalo ya lo saka heyama ndola atakina wana ame lo saka weja one nyendo onanyu nyendo kananyu Elena ekona totie di meka kote kumbolo ngalo tema malanja yona kotoche papa lo sakala mama lo kene kambo sala zamba ko akalo yololo wakie ndola ananyo ko kiminisha di kambo da Elena ndo wenya yambo yecha wa transport ye dawe ko malani pa lo sakala mamba to heke Elena kanga lo shilukina to heke Elena lo sakala mamba lo kene kambo sala. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, moi, les Analingoche, et là, l'amboya, je nous fous d'Anyayema, ça fait vraiment, il y a média qui mis la taille, la tondoka qui nous kimwe, les wanewa tourné à, enfin, si Dakara concerné, ko chika, mais dimi, l'amboya la tondoka nous, parce que je me dis que la kaso est kata motuele, hawateketa français, hawateketa anglais, hawateketa chiluba, lingala, swahili, kanaki Congo. Teketa kapa kotetela parce que voko kunja chance ya kata kuja 10,000 awe daka na tumba yema kunje ko teketu kina ahula kina voilà donc dakuda momo yelo dimitenjwa wenya le beaba comment prendre soin de soi da bio hemo kene indaka hate mbukewo ou bien éviter les dégâts yule kiwike ukindetela utukina la yongalide ukina ndembe yaka kocha to vulgariser comment se protéger lo hemo kene le teketa wa kisu le teketa wa katu tolawo wakatule dakila to akina wonge la wo kekene kalanga wombita ndo to sale diffusion d'awa audio, d'awa message vidéo le plus large possible. Les teketa woka atoakina webu la chance ya kata kunjala wo damboke teketi kina. Donc voilà, là yotate danye nyakana hygiène de main c'est le B.A.B.A. Pudi kalanya c'est le plus important à faire. Donc tate malushinier uko watato che ni éviter moyo walanya parce que onya yo shoto moyo heye kanotongo ndela wo eko contaminé ou bien kana eko contaminé wa yo to shoto kina mais le éviter moyo walanya bonya wa kosole kana we ternuere pombaka salangane we kosola ou bien le malo du côté voilà du côté d'alonia c'est mieux wonya salengane dawe kosola et kodimena mais vraiment c'est mieux vers salangane. Pourquoi? Parce que wonya wa salelane bala moju wa bula shisuke surtout la kasolengwa vecho directement to solanya wa yo to shoto moyo ayo to nanda dikoho ayo to nanda donga membe akawati wonya ile we kola microbe lanya kwa mbonande ngo microbe ngayo chikala 3 heures ou plus lengo kingo avant kavonvo laso inda kona kanu tukina ludambo nanda dikoho kana donga kana puke ayo sahemo kingo lo dikambo waka to nanda la nyamino. Donc là neko dimena parce que là c'est vrai que ndichika yakaye malolo ko la demba mais là neko bolo wetu ho manyalengo kikina kana puke kana donga do tukina njo sahemo.
donc unge kolo kosio mbishana moyo lane moyo haya bu weko kambi shoto moyo ake moyo weko kambi shoto moyo kanone kana lolo kolo kana juste ça kana lo ambushila moyo wala nyashinye tatokewo tuwa visit chola katu ahadi kambo ahana tokotenda kuseme tokotende nondami mama papa pumbaka shwevite surtout wa papa ambucha suwa ye palanga paka shwevite munga wa contact parce que vobe ko a personne atwa ya fragiliser waya la wodu wa demba welenda kavokonja hemo kingo bala mochi hawotoka kena kiana wata di mambo sala kolo ni mewo ya miyonjo ombele ombishadako mekene ganyo temi dimite etige kono koko mbodi holonya ndo yoko hodefo kata midite otolele kana ongala kana seba nundu kana seba Kongo ndoko kanjika ondolele kamboka ngelo kalo mumba naka hongiwe me otetela ka monyo shalo sake fula la ne ka motete no dimi elo kelo tonga dip ko mongala la Kishasa ele no tonga ngande buone kana ofunu kana na me sambi ndame batato kimanya lusake fula nyongane amotomba na pene jamba anyanya shase kalumumba anyanya shase kalumumba soi